Ofundisayo uVabhakshini Maharaj. Nasi sibalo sethu khumbula besikade sisenzile lesibalo nje manje nje. Sithi isibalo sethu asisuse subtract sisuse sikhombise nomehluko kulesibalo ngendlela elula kakhulu. Khumbula ukuthi lesi sibalo sisithazile saside kakhulu sifunana nendlela elula yokusiveza lesi sibalo. Kodwa ke ngithe sengiqedile ngacabanga ukuthi hayibo uVabhakshini ukhohle ukuthi ikhona ngempela indlela elula kakhulu ngasenza lesibalo. Asisiqani maphansi sisenze futhi hayi ukuthi ibhedile leya yinde asenze elula kakhulu ke manje lana. Siyabona ukuthi sino 6m over 7 m squared over n. Siyabona so n o m bethu bayasusana sisalela m wodwa ngezansi yini esusanayo la? Sino 5n to the power of 3, 3mn to the power of 4. Yini esusanayo? Uyabona ukuthi kuno n bayasusana. Kuno n bethu la. Abasusanayo kusalu n. Asibhale lokhu kusisaleleke. Sino 6 over 7mn minus 5 over 3mn asitholeke manje okungenelanayo inamba engenela u7 iphinde ingenelane no3 u21 uzowazi ukuthi ngisheshe ngafika kanjani ku21 bulazi ithebuli lakho siyazi ukuthi u3 times 7 siyazi ukuthi lo 21 bu divide ngo3 ungena kahle kakhulu bu divide ngo7 ungena kahle kakhulu futhi kuyasiza ukulazi ithebuli lakho sino 21 ke la mn kuhle ke sesisebenze ukuthi okungaphansi kufane ncese okungaphansi kufane kokubili sitheni sithe times 3 sathola 121 ngalena nakhona sithe times 3 khumbula ukwenza ngaphansi kumele ukwenze ngaphezulu okusho ukuthi u6 times 3 usiphu 18 nangale sithe bani 7 sithe times 7 nangapha sithe times 7 u5 times 7 usipha bani 35 ngakho uyabona ukuthi eqaleni lesi sibalade sisenza sidonse kakhulu buka la sesifika ekugcineni ngokukhulu ukusheshsha nje sesiyabona ke manje ukuthi sino over 21 mn u18 minus 35 usipha ba u18 minus 35 usipha bani usipha u17 negative over 21 mn singayiqoqa lapha isibalo sethu safika nje ngokukhulu ukusheshsha